The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Satang kumbakato ke Sngi bau Dr. Lajaram Bishnoi, ubri Director General of Police ke Jylla, Shongthait no nakakam kumu DGP ke Jylla Meghalaya, uba GK yang rai, ubri Assistant Inspector General Barim ke Meghalaya Police, haka simpale jong atayo katah ke Khyndiat tari kujumang arjar arpsau, ula Ujor dag ejahar persya yau Director General of Police ke Jylla, da ke bakno bola Pyndonkam Bakla bat penkela yau nambar jong kali ke balai Pyndonkam yau. Haketik ejahar kabla Ujor dau AIG Barim Ketenat Pulit Meghalaya ulaong bag inquiry committee kabla dep bantung haka khat paratri ku Julai arjar arpar haka kaipot balathau haka slaba lai haka para ban ningkong kaong bakawai ke kali Hyundai Verna kaba peniang ha central workshop kade kabla ai dau number thok bat omsyam la register yakane kali dau AIG namar kam syam don setia yaki kot kislah katkum kisithi hapo ka right to information act kaba arponyo tari unaitung arjar arpolai halor kane kali Hyundai Verna 1.6 VT kade kabla register bat keterangan transport ke Sarkar Meghalaya Shillong dau number ML not RA not iway hake keteng jong Director General of Police jong Sarkar Meghalaya kane jing tibal ai hapo ke RTI da keterangan transport jong Jylla ka penyap yaga kaipot jong ke inquiry committee ka badawa made ban le ye katkum ka an persya ye kidkhot jong ti committee penpau ba yang rai nalor kata haka ejahar uneu AIG Barim ulong baka weipat ke benta jong kene kam gadai ke ba ithamula kumba ka pau na kine sakhi ulaja ram bishnoi ubabat ya ka syuki kum Director General of Police ke Jylla Meghalaya ulawan Shillong ban shimti ya kene kam haka khanyo tarik ujemang arjar arfar daga kali kya carnivals limoisin rongli kebadan yo registration ke Sarkar Assam Henry Hedin kene omsyam lala bantip lapan kala yo registration number jong kene kali bat mentau labu dau registration number bathamai ML not RA not iway kabade ke number bala register ye kali Hyundai 1.6 VT ulong bala lapru ba kene kali Kia Carnivals Limousine kabadan ye karongli kade kali bau shimwai Henry ula Pyndonkam ye kene kali nak bentagi kam shimet jongu kumbala pau hagidor ki basyan rengkat bat kene kali uba GK yang rai hakatik ejahar ula kentu yi kibor jong an ban register case persya yau DGP ke Jylla halor ketik jingle thok jongu ban Pyndonkam ye ketik nambar kali kumban supen kenmau bawa GK yang rai ula syakem hak artrik unaiwing arjar arpar halor ke jingsya keno bawa Pyndonkam Bakla ya ka pisa ke balamang bante ya ka National Emergency Response System Building Nongpoh Shillong